Ni kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Civil Hospital ka Badan Hanong Po hatam ribhoi. Lese labanong ba kedai ka wai neki jaka Sumar Nongpang ka bahedo jong ka sarkar haribhoi district ka basyakri ki pajba na kalengkisnong ka than ribhoi. Amla banlan ba ka jing syakri jong ka hospital ha ka pangkasitom kalong ka bajanai. Henry ha ka neki sisnem tam balalet pan tangkawai ka benta ka balabu jing ikinongpang kadai namar ba ka hospital kamdan ya ka ambulance ka balabu jing pat iki bor pnya jong ka hospital sarkar ban ai ka jing syakri ke bapaka syaki pajba kamtam ha ki por ba dong kam kerke ya ka ambulance. Hadin ka jing nam jong ki pajba na ka por halor ka jing bamdan ka ambulance nakaliang UMLA ka Nongpo constituency uba Merrill Bonds ulas ngokia ya ka jing jong ki pajba ban ai ka jing syakri ke basipor katba ka sarkar kampatla ban penbiang ula IT no da ka ambulance jong ka constituency jong ka bahap apo ka jing pet jing kmi bar ka jing penya jong ka Nongpo constituency development committee ya ka ambulance uba Merrill Bonds ringkat ki dikhot jong ka Nongpo constituency development committee kilalet ban IT siki bor penya jong ka civil hospital Nongpo ha ka pratrik menta unailor arjar kerkendai ringkat ka jinan lang u district medical and health officer jong ka Ribhoi district u Dr. M Mauri ka medical superintendent ka Dr. G Mitchell batru ki wei ki Dr. jong ka hospital. So kani ko po pinala nakalian jong ni ka po Pagkang isuan ba rin ang hirap? Talong hirap ang tawag nila. Sobrang pa. Thank you. Jangan. Melakukan semua baik ini nak dijumpai hajat ini dan jengkel kam kampung sana hospital kelalong ke bakter ke atau babon di Nongpang ya ni kampung ada ambulans sebentar Syakir Reference Center dan minta untuk Guwahati dan Esok Shillong mulai akan sistem badan kami besok yang asal berjalan bertempat dari tadi di Nongpang dapat kita benai badet ni aku ke ambulans nombor retreat belum temporary bagi melayon ke jong nak pasal kaino ye kumindi ko belum himha baila la ban adin menai dekat ambulans jadi kepada dekat ko bang ai kumindi ti nam sa kene jing ai supa jopi bat limit ba kanser bun injini ajuni kan hospital ni benang ni sekman kenang itrelang hospital bat Rio bedgan kali komiti berapa nam kali suha coba konsul ko bat coba hospital ko Kajing temu ujung ni kena kesini kalau naga benta ban yadon benta kat tu kan ni halor kijing tiba kinongpang jengi kebun siap naga ban kit naga wei ke jaka sebuah jaka ban wan nailing hospital dan hospital naga hospital bani alam kinongpang bagi jing temu jengi kalau bangin IG ya ka wei ke ambulan jadi kamar tiban ya ke ba nagaliang cuma UMLA yang lah ban hit ban yang ya kena ke ambulan kena kali ke pada semai ban hadin bagi layo snow baga Nongpo Civil Hospital kadang ke jinduna ya ki ambulans lasisa keladon ke jing persang nagaliang jong superintendent bat dia menicu ban penbiang ke ambulans bat kumjuru ya ke health department lembaga directorate bat di health minister iladon gaji keren ban pilih kan pala ban pendiang no ke ambulans kat kum jindon kam dengan pajba hagane ka Civil Hospital ba ni pen power within skomu nagaliang jong ka office jong directorate national kana yo ban hagini geski dia si kelayo ban IT ya go ke ambulans kabalong temporary rebuild hagane ka hospital ban nagdai nagtakadaw daga mesin within Sofia nagaliang ka jong nga ko MDC bat kini komiti ke Bangidan misko ban IT FP kini ke sini superintendent MDC oleh doktor kini ke Martiban kini ke ambulans kat bakin patio ya di ambulans di Jogja
Nah, filayo jong dai kelabiang di ambulan de ngin saya simpat je kene ambulan ini. Kemangin penon kam na kam ta jong paj ba. Jong anong po konusi ba ko we. Mereka kum ge jing kalau bakani ke caka Sumar kaba hetam po ka distrik pat kan kani ka nok ka headquarter ke distrik de ni bakani ke caka kan ka station nang ne bagi kamdan kam hambun kinongpang. Mungkin nang ne sa gawi ke caka pat panwara ni gawi caka sa kani ke caka. Tuju. Jadi kata gajing tumu gajongi, kadai gajing sakri ke berit nak kalian gajongi ni persang baniarap di pajba, bani IT sakri.